Ħarsin Aloisio nilqek għat-tieni podcast ta' Dinja Waħda. Huwa dejjem ta' pjaċir għalija li nippreżenta dan il-podcast li bih it-tim edukattiv fi ħdan BirdLife Malta qiegħed iżomm lilkom edukaturi informati dwar dak kollu li għandu x'jaqsam ma' Dinja Waħda, kif ukoll l-attivitajiet li norganizzaw regolarment. Fil-podcast tal-lum se nagħtu tarif fost l-oħrajn dwar set ta' attivitajiet ġodda fil-programm Dinja Waħda. Ħanitkellmu wkoll dwar is-Summer School u attività li se ssir minn BirdLife Malta flimkien ma' Project Green. Minn żmien għal żmien it-tim ta' Dinja Waħda jintroduċi attivitajiet ġodda li jkomplu jagħmlu dan il-programm edukattiv aktar interessanti u rilevanti. Ftit tal-ġimgħat ilu nedejna set ta' attivitajiet li għandhom lan li jagħmlu lit-tfal dwar speċi komuni li faċilment jistgħu josservaw fil-kampanja jew f'xatt il-baħar u jitalmu wkoll dwar il-ħabitati tagħhom. Fil-waqt li ntażlu speċi differenti għal kull sena tal-kinder u tal-primarja, 8 b'kollox, il-mod ta' kif jiżvolġu l-attivitajiet huwa simili. Tlabt lil Dr. Desiree Falzon biex ittina idea ta' kif jiżvolġu dawn l-attivitajiet u staqsejta wkoll għaliex huma attivitajiet ideali biex isiru bħal dan iż-żmien tas-sena. Daħħalna set ta' attivitajiet ġodda bl-iskop li jintlaħqu faċilment mill-allima kollha. Il-format tagħhom jixbaħ ħafna lil dak li jsir is-soltu fil-klassi. Titkellem fuq tema u mbagħad tagħmel xi tip ta' taħriġ dwaru. Imma sintendi, peress li qed nitkellmu fuq Dinja Waħda, se ssibu wkoll li l-attivitajiet huma faċli u li t-tfal jieħdu gost jagħmluhom kemm għax jitrattaw dwar annimali, kif ukoll għax bħalma nagħmlu dejjem aħna it-tim ta' Dinja Waħda inżewqu l-attivitajiet b'riżorsi sbieħ. Aħna nafu li bħalissa tiżdied daqsxejn it-tellieqa biex nagħlqu is-sena bl-iktar punti li l-iskola kapaċi tilħaq. Allura se nistidinkom tagħtu daqqatajn lejn dawn l-attivitajiet għax huma ideali biex iżidu l-punti tal-aħħar. It-topic qiegħda f'kull sena u jisimha Discovering jew Learning About u mbagħad għandek l-isem ta' annimal jew ieħor. Kull sena għandha annimali differenti, issa titħawdux. Fuq il-website se tarawhom b'faxx aħdar. Faxx aħdar ifisser attivitajiet li jistgħu jagħmluhom il-year groups kollha. Imma f'dan il-każ l-annimal ta' ngħidu aħna year 1 huwa biss għal year 1. Ir-raġuni li ma minnihomx kif suppost, jiġifieri bi faxx blu, għandha x'taqsam mal-punti. Dawn it-topics ġodda ma tellawx in-numru li tridu tilħqu għall-award partikolari, imma żidulkom l-għażla. Mis-sena d-dieħla il-kulur tal-faxx ikun blu kif suppost, waqt li l-punti ta' kull award jibqa' l-istess. Niġu issa għall-attivitajiet. Minix se nsemmihom kollha għax indumu żgħada, imma merba minnhom ideali għal dan żmien tas-sena. Allura se nimraħ ftit dwarhom. Dan it-topic infassal fuq l-istess mudell. L-ewwel it-tfal jaraw video dwar l-annimal, tajjeb ngħidu li dawn il-videos huma kollha oriġinali u meħudin f'Malta mit-tim tagħna ta' Dinja Waħda. U mbagħad inħajrukom toħorġu fil-bitħa tal-iskola taraw issibuħx l-annimal u jekk tarawh tniżlu xi dettalji ta' fejn rajtuh jew x'kienet jagħmel. Wara nissuġġerixxu attività faċli fil-klassi marbuta ma' crafts u kreattività. Għal kull annimal ħloqna kartolina bit-pinġija tiegħu u b'xi messaġġ li qarreb it-tfal lejn dak l-annimal. Fil-year 2 is-suġġett huwa l-gremxula. Faċli ssib dan l-annimal fl-ispazji urbani li għandna madwarna. Jekk fl-iskola għandkom xi rqajja tal-ħamrija, dan iż-żmien se tarawh il-gremxul jixxemmex filgħodu. Il-video jispjega kif taraf gremxula raġel minn mara u jispjega x'jiekol, tema li jorbot mal-food chains li nitkellmu dwarhom fix-xjenza. Wara li tkunu rajtu l-video,
Ippruvaw araw jekk issibux gremxula fil-grounds. It-tfal ħafna drabi jaraw iktar minna l-kbar imma aħna l-għalliema importanti biex indawrulhom l-interess lejn il-ħajja ta' madwarna. Fil-Year 3 mbagħad għandna t-topic Learning about the Blenny, kuta żgħira li bil-Malti ngħidula budakra. Faċli ħafna tara l-budakra għax tħobb toqgħod fl-ilma baxx. Dan jinkludi l-għadajjar li ssib fuq xatt bil-blat. Tmur f'liema żmien tmur dejn il-baħar. Dejjem tista' tara l-budakra. Fil-Year 4 għandna l-bufula sewda, għasfur li kważi ssibu f'ambjenti daqs l-asfur tal-bejt. Imma ħafna nies ma jintħebħux bih għax l-imġieba tiegħu mhux bħal tal-bejt. Dan ma joqgħodx fi gruppi kbar u lanqas ma jtir fil-miftuħ bħal tal-bejt. Imma tmur fejn tmur, sakemm hemm xi arbuxelli jew siġra lawn u lem, aktarx sa jkun hemm bufula sewda. Biżżejjed ikollok siġar madwar l-iskola. Il-bufula sewda għandha għajta partikolari u jekk tisimgħu il-video taf tibda tarafha. U fl-aħħar fil-Year 6 is-suġġett huwa il-granġ tax-xatt. Il-video tal-bidu tal-attività mhux biss jispjega fejn issibu dan l-annimal u l-imġiba tiegħu, imma jdaħħal l-użu tal-granġ fil-lingwa Maltija. Minħabba li dawn l-annimali huma żgħar u joqogħdu max-xatt, faċli għat-tfal li jiltaqgħu magħhom meta jmorru l-baħar, imma sfortunatament ħafna nies f'pajjiżna għadhom jaħsbu li l-annimali żgħar huma ġugarelli. Aħna qbadna ma' dawn l-annimali anka biex ngħinukom iddaħħlu sens ta' apprezzament lejn l-annimali ta' madwarna u nittrattawhom b'rispett. Dawn il-messaġġi tistgħu tiffukaw fuqhom fil-messaġġ li toħolqu fuq il-kartolina li ssib fir-riżorsi. Naraw issa x'għandu x'jgħidilna Viktor Falzon permezz tal-ittra li kitbilna għal dan il-podcast. Ittri minant Viktor. Sibijiet fuq in-natura minn Viktor Falzon. Meta kont għadni tifel, kont nixxala fil-baħar qis nindimunjat. Wara sigħat nitqanfet u xi 4 majnati mingħand ħut il-kbar sintendi, kont nitla' nikol biċċa ħobs u nintefa' mbandal saqajja fuq il-blat. Waqt li kont inkun hemm nistenna li kell jinżel, kont inħares lejn l-art madwari u kont nara ċċaqliq żgħir tar-residenti tal-blat u l-għadajjar sejrin għall-affari tagħhom. U bdejt ninduna li jekk tħares sew issib dinja oħra ta' ħajja, dinja fiċ-ċokon. F'xatt il-baħar jgħixu ħafna ħlejja żgħar, speċjalment jekk ikun xatt bil-blat. Jekk titbaxxa u tressaq wiċċek lejn dawk l-għadajjar żgħar ta' ilma baħar fil-blat, tiskopri ħafna ħlejja interessanti, bebbux, granċijiet imħar, artikli, gambli u ħut żgħir u biftit paċenzja u bajnejn ta' detective ambientalist kollha tista' tsibhom. Li rridu niftakru hu li dawn huma annimali żgħar u ħafna minnhom esperti tal-kamuflaġġ bħal l-imħar u xi bebbux u ħut jafu jistaħbew bħal granċijiet. U oħrajn anke trasparenti bħal xi gambli. Għalhekk mhux dejjem faċli ssibhom, imma dik hija parti mill-gost tal-logħba minn ma jħobbx jilgħab noli. Jekk tkunu qed tosservaw għadira żgħira, importanti li ma tbabsux fl-ilma għax tgerxu kollox. In-naturalist mhux hekk jagħmel, in-naturalist joqgħod bil-paċenzja, ifittex bajnejh, isib, josserva u jitgħallem. Jekk tkunu fix-xemx qis li tilbsu kappell, flokk, nuċċali tax-xemx u ndilku bis-sunblock għax max-xemx ma tiċċajtax. U jekk il-blat ikun inigges, ilbsu sandli. U jekk se timteddu, poġġu xugaman taħtkom. Il-popolarità tas-summer schools kibret ħafna u llum nistgħu ngħidu li kull summer school kemm jekk pubblika, privata jew mmexxija fuq bażi volontarja ikollha attendenza tajba mit-tfal. Kif tafu, is-sajf huwa twil u s-summer schools jgħinu lit-tfal iqattaw il-vaganzi b'mod divertenti imma fl-istess ħin edukattiv u kreattiv. BirdLife Malta se terġa' torganizza esperjenzi ta' nofstanar immirati speċifikament għat-tfal li jettentu dawn l-iskejjel tas-sajf. Aktar dettalji ittihomna Giulia Galvani.
Are you looking for a fun and meaningful way to enrich your summer school program this year? We invite you to bring your group to Salina Nature Reserve for a hands-on experience in nature, designed especially for children aged 5 to 14. It's a chance for students to explore the outdoors, discover local wildlife, and learn about nature in an engaging and interactive way. Each session lasts around 2 to 3 hours, is organized for groups of up to 20 children and costs €100 per group. So if you're ready to take learning beyond the classroom this summer, we'd love to welcome you to Salina Nature Reserve. For more information or to book your session, contact us at education@birdlifemalta.org. Nhar is-Sibt is-6 ta' Ġunju, BirdLife Malta, flimkien ma' Project Green, sejra torganizza attività għat-tfal u l-familja fil-ġnien ta' San Clement f'Ħażabbar. It-tema tal-attività Be Hands-On se tkun il-pollinators, iġifieri dawk l-insetti li jgħinu fid-dakra tal-fjuri. Għal dakinhar tħejja programm interessanti li jikkonsisti fi crafts, esperjenzi u esperimenti. Il-koll maħsubin biex jgħinu l-tfal jidħlu fid-dinja affaxxinanti tal-insetti dakkara u l-mod ta' kif dawn jarawn il-fjuri u jiġbru il-pollen minnhom. Sara Bezvedova settina idea aħjar ta' dak li se jiġri dakinhar fil-ġnien ta' San Clement. No plans for the 6th of June? Join us with your children for a pollination adventure at St. Clement Family Park in Zabar from 10 a.m. till noon. You will enjoy morning filled with games and hands-on activities as children discover the fascinating world of pollinators, learn how insects use UV vision to find flowers, and explore the important role pollen plays in nature. Children can also create their own pollen and flower models to take home. For registration details, keep an eye on the Project Green Facebook page and see you there! Fl-20 ta' Mejju li għadda, grupp ta' edukaturi iltaqgħu fir-Riserva Naturali tas-Simar u wkoll fil-Park Naturali tas-Salina għal Coordinators Day. Staqsejt lil Mary Reed Zammit, koordinatriċi ta' Dinja Waħda, kif żvolġiet din il-ġurnata. Dinja Waħda Coordinators Annual Event has become a staple in our scholastic calendar. Connecting teachers with the outdoor environment acts as a dynamic teaching tool, allowing educators to build stronger relationships with students while fostering a lifelong appreciation for the environment. This year's event made use of 2 beautiful locations, the Simar and the Salina Nature Reserve. Simar provided the educators a safe haven to explore the wildlife surroundings and an interesting exploration session on the importance of seed dispersal and how plant species transport seeds away from parent plant and colonize new areas, surviving environmental disturbance through their properties. A short trip to the Salina Nature Reserve offered us the space to look at global biodiversity decline and habitat loss. Reversing this trend requires global collaboration, and we, as educators, can play a vital role by moving beyond awareness to action-oriented environmental education and foster this change through curriculum integration, hands-on restoration activities, and possible community engagement. Intentional planning, strategy, and preparation are key roles to have an impact on those involved and for school coordinators to inspire and lead their teaching staff. Lack of nature in some urban schools proves challenging but shouldn't hold us back. Concrete schoolyards can be improved to create little green zones, and we explored the tips to guide us achieve this.
Educators can also utilize nearby parks or find pockets of interest that adults walk by, but can give children an experience of nature, even as grass creeping through the cracks of a pavement. School life is a whirlwind of activity, but our nature spaces can provide a sanctuary for relaxation and impact the well-being of children for a lifetime. Tkellimna wkoll ma' tliet għalliema, Francesca Kassar, Marija Muscat u David Tedesco, li attendew il-Coordinators Day. Dawn kienu l-kommenti tagħhom dwar it-tagħlim fil-beraħ ibbażat fuq in-natura. Nature is a quiet teacher, but every moment outside in nature is a moment where children learn, especially when they're hands-on. Like today, even us outdoor coordinators being given the opportunity to be out at Simar and being given ideas of how we can expose the children to different activities, such as something so simple as seeing seeds on different dried plants. We were comparing, it's all linked to the learning outcomes, and really and truly we have no excuse to take a step back. I believe that this is a moment and an opportunity where we can make a change, and it is in the educators' hands to take this change. I think the key aspect of all this is to inspire change. Change may be slow, but you have to take action in order to motivate others. You're not just by talking or just showing, you have to really do it. For example, in my school, I just created a habitat so that teachers can use it, including myself, to inspire them to use outdoor learning. But who took care of it? There was nothing, absolutely, almost nothing, but I started from scratch and I created a habitat for everyone. I think that is a way to show, to inspire. You have to do it, not just teaching or saying it. So obviously I believe that it's important to keep children in contact with nature. In fact, our school went one step further, where we have a weekly lesson where children are taken outside and are brought in contact with nature. Hopefully other schools might catch on with this too. Wieħed mill-insetti li ftit li xejn u popolari ma' ħafna nies huwa ż-żunżan. Il-field teacher Desiree Falzon taħsibha xort oħra. Naraw x'għandha xtejdilna dwar iż-żunżan. When most people hear wasp, they think sting. Too many of us fail to understand that wasps are not out looking for humans to sting. They have better things to do, like, for example, finding food and raising a family. One common species is the paper wasp, that familiar black and yellow stripy fellow we see in gardens. Paper wasps drink nectar from flowers, but in summer flowers are scarce. So wasps switch to other sources, like ice cream wrappers and spilt sugary drink, to get their sugar hit, which is why they sometimes cause a bit of a buzz on the beach. Wasps are ever welcome at Salina and our other nature reserves, as they are great pollinators. U b'dan il-feature intemmu l-podcast ta' Dinja Waħda għal dan ix-xahar. Nirringrazzja lil kull min ħasem u lilek li smajtna. Jiena Jason Aloisio insellimlek u niltaqgħu fil-puntata li jmiss.